Pitam vas da li imate ikakvu primedbu na tu postavku, na način na koji se prikazi i tako dalje? Ja nisam vidio postavku, vidio sam prilog, nisam vidio postavku. Niste videli novu? Ne mogu da komentarišem nešto što nisam video. Ali ste naravno informisani. Pa jeste, čuo sam da ima nova postavka i tako dalje. Gledat ću da odem, apsolutno. I čuli ste šta je sporno oko toga i da se to povela u... Treba da vidim. Mi treba da se ovde brinemo o našim načinima. A zar nije logično da vi iz Ministarstva kulture budete informisani o takvim stvarima? Ako se polemika... Pa znate da evo upravo vam iznosim primedbe. Ajmo o konkretnim primedbama da govorimo. Evo konkretno sam vam rekla. O konkretnim primedbama možemo govoriti svaka... Vi nama govorite... Pošto vidim da se vrlo nonšalantno odnosite prema novoj postavci u Jasenovcu, koja ima brojne greške i zalažete se za uvođenje latinice, postavljam vam pitanje za koje vi to Ministarstvo kulture radite? Ja radim za Ministarstvo kulture Republike Srbije, mislim, vaše pitanje. Jeste vi bili u Jasenovcu, vidite tu postavku? A o čemu vi govorite? Hoćete li uvek govorite onu čuvenu kad je, ja to do duše nisam gledao, ali osuđujem. I ajdemo da pričamo o tome šta... Znači, mi moramo prvo da, isto tako, mora da postoji ipak u društvu jedna svest o tome kakav je Nedićev režim u Srbiji bio. Znači, o tome se skoro uopšte ne govori. Upravo i o ljudima u gradu, zašto su sada imena ulice u Beogradu samo na ćirilici? Zar mi hoćemo da nemamo goste sa strane koji će da gledaju? Pitam vas za Josipa Broza Tita. Josipa Broza Tita, neko je doneo tu odluku na nivou... Šta vi mislite iz Ministarstva kulture? Da li treba Beograd da ima ulicu Josipa Broza Tita? Evo Ljubljana od 1991. godine vraća. Svi veći gradovi po bivšoj Jugoslaviji imaju... Beograd treba da ima obeležje koje će nas podsjećati na Josipa Broza Tita. Apsolutno. Hvala. Ženska momčad. Što vas ne možemo pita o fudbalu da pričamo bolje nego o crkvi. Nije ona voditeljica, ona je voditelj. Ne, baš je voditeljica. Drugo, nismo... Pa mislim, stvarno... Imate filozofa koji će vam ustvrditi da, kao Agnes Heller, recimo, ti ljudi se vataju za različite stvari. Vi imate... Vrednosni sistem je nešto što se naravno gradi, kao što ste sami rekli. Postoje tradicionalni vrednosni sistemi koji se dovode u pitanje ne iz ne znam kakvih razloga, nego upravo zbog toga što oni koji zastupaju i one institucije koji zastupaju tradicionalne nacionalne sisteme su, kako da kažem, izgubili konce i kako da nisu spremni da se reformišu. Na koje to institucije mislite? Pa, na primer, ne znam, 90. godina je jako mnogo se govorilo upravo o Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Vi ste u najavi ove emisije pomenuli neke od takvih institucija. Jel tako? Prema tome možemo da govorimo takođe i o crkvi. Jel da ja mislim da je u crkvi jedna neophodna jedna reforma, ali pošto mi ne možemo da se mešamo u crkvena pitanja, jer crkva je institucija koja je samo zatvorena, ona je, kako da kažemo, ona samo sebe reprodukuje, znači na njom ne postoji nikakva društvena kontrola. Onda je to vrlo teško, kako da kažem, sa nekakve distance svetovne govoriti o tome. Znači, mi ostavljamo crkvi da samo naravno, i to je zaista njen problem. Ali vidite, građani imaju najviše poverenja u crkvu i dalje, od svih institucija. Poverenje u crkvu je, naravno, tradicionalno poverenje u crkvu, to je logično, ali postavite sad pitanje tim ljudima koji imaju poverenje u crkvu, da li znaju zašto je Hrist otišao u Jerusalim? Postavite sad pitanje tim ljudima koji imaju poverenje u crkvu, da li znaju zašto je Hrist otišao u Jerusalim, recimo, ili kako se to proslavlja, ili, kako da kažem, zašto se, kako da kažem, tim stvarima ne govori? Pošto je jedan sjajan teoretičar religije Mirko Đorđević, koji je jedan retkih ljudi koji zaista na jedan apsolutno učen način mogu da objasne neke stvari da ljudi nešto nauče zašto je crkva ustanovljena. Šta su to evanđelja? O čemu mi zapravo to govorimo? Lako je reći mi imamo poverenje u crkvu, jer da to su prosto nekakve rutine, to su rituali. Znači reći da imamo poverenje u crkvu je pitanje čisto nekakvog tradicionalnog rituala i to je naravno i logično. Molim? Ne daj Bože da budete s druge strane. Pa mislim da je zdravo biti sa prave strane kako je Bog odredio, a ne kako... A to kako ste vi odredili? Bog je stvorio razne stvari. Nisam ja, kako je Bog odredio. Dobro, super.
kad Srbi kažu njih su Šiptari, je to uvredljivo, a zašto to onda govoriti, osim s namerom da ih se uvredi? Znači, ako vi hoćete da ih uvredite, što i gospodin Stavić hoće da ih uvredi, pa on neka kaže Šiptari. Onako kako oni među sebe komuniciraju. Pa ne mogu sa vama. Ako Srbi njima kaže da je Šiptar, to se smatra pogrdnim. Vi znate, jel mi kažemo za Nemce Švabe? Jel kažemo Švabe za Nemce? Pa kažemo. Kažemo. Jel to ružno za Nemce? Pa nije baš, mislim, Švaba, jel tako? Nije baš mnogo pohvalno. Ne znam. A postoji pokrajina u Nemačkoj koja se zove Švabija. Mislim, prema tome, oni vjerojatno sebe su koji Švabije, ali da vjerovatno kad mi kažemo svoje Švabe, drugačije, kažemo su Nemci. Postoji gomilo takvi patriotizma. Ja sebe doživljam kao patriotu, zato i radim za Ministarstvo kulture, zato radim za državu. Inače ne bi radio za državu, mislim. Prema tome, ja upravo vidim ljude kao što su Borka Pavićević kao patriote.